Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu sanibonani lami igama ngingo MC Polobas bathi shide limhlophe propaganda yasabeka isixhibizo singasuku rabhayo umfana onabafazi abawu5 oqala wamfaka iring eBlue Waters Hotel waqedeke wabafaka umkanyeke bonke laba abanye naba yababona 1 2 3 4 ama ring nje engikhetha ukuthi ngwafake lamakhosikazi unkosikazi oyedwa lo ophenduka abakhosikazi amane yedwa khani Ningizimu Africa ngale kokupholisa amaseko sukuna namhlanje nginilethela ke ivideo eyingqophamlando lapho khona ngiphethe inkalakatha inkunzi malanga inkakha ohodoba ingwele kwezinye ingwele omakhonya ingedla inyanga abalaphi bendabuko indlondlo uqobolazi into engavotelwe zabekwe emazulwini kwathiwa nina niyophilisa abantu bacebe bebe nezinto ngiphethe uDokotela uMabalengo Nikiniki Do uyamazi Ningizimu Africa umlaphi wendabuko onamandla ngendlela ezibanga ngiphinde futhi ngikuphathele uDokotela Njomane kaMgabhi ubabakazi into ziyenzeka bathi ngisemgababa ngapha ngisemelmodi ngapha la kuse NDW no divorce women kodwa sicashe kancane ngaseKhonopia siyabingelela kakhulu susiyaviva TV1 don't forget to subscribe make sure ukuthi uyasubscribe ube ingxenye yalolu hlelo sizoluthulela ke indaba ezimnandi namhlanje lapho esikhuluma khona ngezinto ezithinta isintu sikhulumisana nenkunzi malanga uNjomane mhlambe ngeyibomo asikubingelele sikwamukele Dokotela uMhlongo ngalesi sikhathi la kusiyaviva TV1 qho asibingelele Pholoba ubingelelayo uDokotela uMhlongo babakazi into ziyenzeka umfana kaMhlongo kaNjomane eyaduka umnyakanyaka ubabakazi into ziyenzeka umfana odima komngunikoza amazama kofenye umfana onezibongo embili umzukulu kaSiqoqoqoqo umfaka mamzokwane siyabongelela Pholoba siyabingelela umhlaba wonke ukebhasini ukemotweni ukesitimeleni ukusofa uhleli lapha ebhenchini uhleli lapha esitenini uhleli lapha eblocksini siyakubingelela nawe ngale kokupholisa amaseko ke Ningizimu Africa sisuke emgababa konjomane sibheke emelmodi angithi sibheka ngathi siye esilweni kanti sodlula la edubeni sibona uMabalengo nesiteze esihle esikhulu namhlanje Dokotela omkhulu siyakhuleka sithi indlondlo omkhulu siyakubingelela sawubona bayede endlunkulu siyabingelela phezulu kwakhangela amankengane sibingelela umhlaba wonke sibingelela amakhosi ngokukhulu ukuthobeka nje jikelele ezweni zonke lapho kunamakhosi khona sithi bayede siguqa ngamadolo phansi siphaphathe sishaya isandla phezu kwesinye sithi makhosi camagu sithi thokozani bogogo ithi lento Nikiniki Do qa qi qo qhu qalili yagqilaza isiveli kanje online lento nazi lezi zinto do injalo indaba Ningizimu Africa worldwide ngifuna labo Dokotela besondele lapha kimi eduzane nalamabhawodi sike sixoxe udaba oluthile boDokotela eNingizimu Africa ningodokotela Mabalengwe abahlonishwa kakhulu uyazi Njomane ukuthi abantu babekhuluma ngawe ezintweni zobungoma bayazi ukuthi awukazi wakhipha isangoma esodla imbumba siyazi ukuthi Nikiniki Do makuzokhulunywa ngomshini emkhulu yaseNingizimu Africa kokhasino kosibaya kusuke kukhulunywa ngawo uqobo ngifisa ukuthi namhlanje sike sikhulume nezwe likaMthaniya silixoxele nje ukuthi oDokotela kungani bethi kunokuthi uye kwesinye isigodlo Njomane ungakwazi ukuthembela ukuthi kwaMhlongo uzolithola usizo waye umuntu ufanele akhethe wena ake ngisho kanje Pholoba into efunekayo ebunyangeni ayikho into elungayo ngaphandle kweqiniso number 2 lapha kaMhlongo masingakwazi ukuyenza into siyakutshela ukuthi asikwazi ukuyenza iyona into esingacishe sikhumba ukuthi sihluke ngayo nanokuthi umuthi siyawugaya impela sisebenza ngazi impande ngiyaxolisa kwena ojabulela iwasho ofuna imlotha asisebenzi ngemlotha lapha ngenqothi ufuna ukunikela ngo2 thina sisebenzisa impande straight sigcoba amakhambi sigcoba umuthi uphenduke ukhuluma impilo into oyifunayo siqonda ukuthi into esiphathayo umuthi othithigelekeqe umuntu nje ofuna iswasho asixolele kakhulu useyohamba esontweni kodwa wena ofuna umuthi siyagaranta umuthi uzofika uhlolo kaMhlongo iyona into esigarante ngayo nesigabe ngayo kakhulu Pholoba sibonga kakhulu Njomane sekuchazile ke mbukeli wesiyaviva TV1 uNjomane ukuthi impela yini yena ahluke ngayo asize ngapha kwingqalabutho Dokotela omkhulu baningi abantu bafuna ukeinyangeni kodwa ke inyanga nazo igcwele uchithisa kakhona isha zikuvimbayo umana lapha sikutshene uhluke ngayo inyanga wena okokuqala nje uyakhumbula ukuthi bengihlala eThekwini sengisemakhaya okwenza ukuthi ngibuyelele emakhaya ngumuntu othanda kakhulu ukuzigayela umuthi and umuthi omnandi oqhamuka ehlathini kunomuthi othola usuxetshuliwe ujawunjwe izithunzi zabantu mhlambe abanye bakudayisela wona basesikhathini kanti lo muthi awudingi ukuthi uthola nomuntu osesikhathini usuyaqala uyawugaya umuthi awusayenzi leyanto obekufanele uyenze ngenxa yokuthi uthenge sewuthi into eyithunzi ezirong so njengoba sisemakhaya ukubone ngihlanganisa inyanga
uzoganda umuthi ngoba umuntu mayisefikile ekhaya into ezomphilisa amapholoba umuthi. Okay. Umuthi into ephilisa umuntu ngisho ngingahlola ngishishilize phansi ngekhanda kodwa mawusufikile into efunekayo ukuthi mayibe khona umuthi. So ngingahlala ngingenamali kodwa kube khona umuthi ngoba makukhona umuthi khona ukuphila kwabantu. Unabafazi abaningi dokotela kunomuntu osekhaya unenkinga yokuthi lo mfazi eyedwa yamehlula. Yini ongamnika yona ukuze akwazi ukushaya u5 ekhaya nalokuthi engasandisa kanjani isibaso baba mkhulu bakhe? Mfowethu umfazi uyabanjwa. KwaZulu nje nasemandulo nasemadala joteni umfazi uyabanjwa amapholoba and umfazi sineyinhlanga thina eyingena la zingene la enkabeni mawuthi la usho kuphi dokotela? Ngisho esibumbini phela amapholoba abantu esibumbini singena phezu kwesibumbu zingene enkabeni zingene la umuntu omgona khona zingene emabeleni. Lezo inhlanga zokubamba umuntu sibe nawo umuthi ogcotshwayo ozugcotshwe ngisho endukwini. Unawo umuthi ongawugcoba endukwini ulale nalomfazi uphinde ugcoba ulale nalomfazi ususungcola kwalo ukufaka ngalo kwalo ukufaka ngala ukuze labantu bakwazi ukuthi bathobelane baphinde bathandane njengabama abafazi. Usekwaboshwa dokotela yini yakhipha ngebheli ejele abanye abantu abayitholi nokuyithola ibheli? Icala lami belinzima kakhulu lokhunjana bazokhumbula abantu ngigqilaza inkantolo okubheke nombani ezweni lonke jikelele South Africa ngathi namhlanje ngigqilaze ngomuthi engugayayo lapha kwaNtombela. Iloyo muthi nje ngigqilaze ngawo iyona into yangikhipha ngebhayili ngoba futhi nanakho lokho kuboshwa ngangingazi ukuthi ngiboshelweni kwakuyikhona ukuthi nganginikeza umuntu into yokuphila umuntu waphila wabarisha ngase ngiyaboshwa waceba umuntu waboshwa uMabalengo kuphela nje. Eish Ningizimu Africa worldwide lamigama ngo-MC Phulobasi ishide elimhlophe bathi upropaganda yasabeka isixhivizo singasukura perapha ngwarapelo love intomini zabo baqithe baliwa bonke namhlanje ngihleli nonikiniki do ngihleli nobabakazi into zenzeka ake ngisondele lapha kubabakazi into ziyenzeka ngifuna ukubuza umbuzo othi babakazi into ziyenzeka njengenyanga eyaziwayo abantu abadayisa ematafuleni emadolobheni bayakubabaza bathi thina sesikhuleka unjomani yini lo banika yona ebenzela ukuthi noma bengashiya etafuleni kungekho umuntu kodwa umuntu mayifica amaluzi 20 akhipha iluzi yakhe ashiya u2 ngale kokuthi azebe ngale kokuthi ibhizinisi liwe isho noma sifala umhluphahluphi bakhala ngaleyo nto nje. Uyabona wena nje bese uthe ubabakazi into ziyenzeka ngamanye amazwi sewuqedile bekufanele uthi wena ukhiphe legama lithi baba mase uthi uzinto ziyenzeka ngamanye amazwi ayikho into esigabe ngayo kumuntu onetafula oyizamelayo. Ngikhuluma ngomuntu onento encane mina ongakwazi ukusimama ukuthi mhlambe leli tafula lakho sowadayisa amafruit uyaziyaphela iminyaka wadayisa ama chips uyaziyaphela iminyaka kodwa kulesi sikhathi esincane nje bongawuthola lebhodlela elincane nje eligaqwa la entanyeni abanye balifaka la ephaketheni abanye balifaka emabeleni indlela balithanda ngayo pholoba ekuthiwa izinto ziyenzeka liyabasiza abantu listebhiso pholoba ekuthelini noma ungafika eziphakamisweni zamawashi namafoni namaring kodwa indlela iqala lapha ngenxa ukuthi amandla akho asuke ngemahle phela kodwa siyayidinga into ezoqala lapha phansi ngamanye amazwi leli bhodlela leli enu 7500 nje kuphela bayazi abantu ufike kusena linamadate uzolanda izinto zakho iqale phansi ishintshe. Sikhuluma nawe isecurity sizokhuluma nawe nurse sizokhuluma nawe ongasebenza umsebenzi obhedayo noma umsebenzi onganakekile kubantu siyakwazi ukukusiza ngaleli bhodlela eluzinto zenzeka limile nje pholoba lu 7500 wena mawukuthi amandla nawo no 3500 siyacela ukuthi hambe yohlela ngenxa ukuthi siyayithemba into yethu asisho 2500 ngoba silambele itiye silambele kwena kodwa sifuna ukukunika iquality khona unawukhokha imali egcwele khona kunika into ezokwazi ukusebenzela uzinto zenzeka pholoba esigabe ngawo kuphela kelekeke. Dokotela Umhlongo asikhulume ngabantu abaphuphunyelwe izisu abahushula izisu umsiza umthini umuntu onenkinga efana naleyo ulokhe isola akaphumeleli kukona konke la hlola khona kuthiwa wena wahushula isisu ayikho into ebaluleke njengenkuku emhlophe pholoba lo muntu simphathise emhluko emhlophe sizomphathisa insila yakhe mase fike egezile pholoba ngenxa ukuthi kukhona izinto azofika izilahle mefika la njoba simphathisa ingubo bamba sizodinga inyongo kule nkuku pholoba mase simfaka ebhavini lapha ekhaya umehluko ebhavini lapha ekhaya engingadala ukuthi ngithi lihlukile kuneminye imizi asikwazi ukufaka ebhavini thina singakufaka ebhodweni senza sure ukuthi ibhavini lapha ekhaya lambisana nebhodo ngoba kungenzeka ugezwe isinyama kanti kukhona izinto ezisemzimbeni
emzimbeni wakho engekwazi ukufika ukuphuma yila sesakhetha khona ukuthi asithi masigeza wena isinyama leso naso sigeza amabhadi uthi washonela indoda washonela ingane washonela abantu banokwakhushuka iziso kodwa sifaka inyongo mase nensila yakho kube khona insilo ozoyilahla pholoba ngoba bamba awukwazi ukuthi ungalahlanga okudala uyophila into empilo entsha njalo mefanele uphile into empilo entsha funa kube khona okudala ozokulahla pholoba ilokho uselapho nje manje ngiyafisa ukuthi kumbukelo siyaviva TV1 ngimkhumbuza ukuthi maka subscribe enza sure ukuthi upressa lapho ke subscribe button wenza sure ukuthi futhi siyahlangana nawe ku comment section ngiphethe uMabalengwe ngiphethe uDokotela uMhlongo uDr Mabalengwe uDokotela uMhlongo namhlanje ngiyafisa ukuthi sikhulume nawe ube nelakho ilaka lakho odlulisayo mhlawumbe ungene nawe ukwazi ukukhulumisana nathi njomani zithini inombolo zakho abantu abangakwazi ukuthola kusona kusukela manje ithi 083 083 406 86 58 083 406 86 asebenzele ema container asebenzele ekhaya khona urawon ikemzini straight ekhaya pholoba asebenzele kwi container ozothi uyabuya ngelilanga kuthiwa seyiyaqashisa i container cha usifica sikhona number 2 makuthi khona imali yakhe sidlile noma wayike sidlile wena wangasizakala ngalendlela fona phela khona sizokwazi ukukulekelela ngoba sikwazi ukuthi ngalo 5000 wakho omncanyana sesingathutha imizi angithi uyakwazi ekhaya pholoba uthi umuzi omkhulu asikwazi ukuthi ngalo mali yalo muntu ongasikhuluma kabi sesingathutha umuzi wasekhaya uhambe cha buya kuthina wena maze silungisa inkinga senza sho ukuthi abantu abasebenza lebekhaya ziyalungisa inkinga zakhona akubi khona umuntu esizohlukana sixabene naye ngoba ezosiyothi sidla imali cha asikwenzi lokho buyela phansi sihlale phansi sibheka inkinga ukuthi inkinga yakhe ingalungi intoni masiyalunga inkinga kuphele kanjalo ingangenazi izitha pholo wamthembisa ukumsiza akabuya azothola akabuye pholo basifaka ikopolo phela ukuthi le TV ehamba isebenza lekhaya iyakuwena mawuthi wena isasebenzi intoni inkinga soqala phansi ifake eplugini alekhaya masiyasitshela iplug ukuthi intoni inkinga ingakho bengenazi izitha pholo ongeke uzwe kuthiwa khona umuntu engembalekela ingenxa ukuthi akekho umuntu engihlukana naye kuphela ngoba sixabene wonke umuntu esihlukana naye enenkinga ngiyambizela eduze silungise leyo nkinga aqale phansi izinto zakhe ayibuyele njani esimweni pholo konje uthe bakuthinta kiphi number 083 406 86 58 083 406 86 Ningizimu Afrika ngabe ngenza iphutha masingayithatha inombolo yenyanga enkulu uDokotela uDr Mabalengwe zithini ezakhe inombolo uDokotela omkhulu into esingayisho la sitholakala ku 072 570 56 iphinde u 072 570 56 sitholakala lapho zonke insuku ake singakushiya ukuthi uyazi sikhuluma zonke insuku mapholoba kodwa siyabakhohlwa labantu abahleli phansi okuthiwa bashawe istroke ukufa lokho kubalekile okuhlupha abantu kakhulu emhlabeni andikhumbula ukuthi lento ngaduma ngayo yabona manje sekwande kakhulu ukuthi sithi masisebenza sikhohlwe kanti ngampela iyona into eyakhanda uNtombela waba uMabalengwe ngenxa yomuthi engukhandayo ukuthiwa uMabalengwe ovusa abantu sebelele phansi Dokotela uthi umuntu oshawe istroke akeze kuwena kusekusha noma sengafika after 10 years yabona mayefike kusekusha uma ngabe sefika after 10 years asimfuni umuntu osejoviwe oseyethile mayeseyethile ake lapheki lo muntu okay uma esaqinile sashwabene egongobele ephenduka umlomo abheke eceleni umama nasi uNtombela uyamlala hayi Ningizimu Africa worldwide lamigama ngo-MC Pholobase bengihamba noDr Ntombela kanye noDr Mhlongo bathi babakazi into ziyenzeka bathi uMabalabala Pholoba angiphinde ngikusho lokho ukuthi njoba sigaya nalendoda asikho isidingo sokuthi usuke eManmouth uzofuna uMhlongo okay asikho isidingo sokuthi udlule eManmouth uzofuna uMhlongo kanjalo asikho isidingo sokusuka eThekwini uyofuna uNtombela ngenxa ukuthi siyagaya njengoba sila nje sisuka la siyogaya manje eManmouth sisuke siyogaya uzozwa ngesonto elizayo ngale ngelilanga ezokutshela ubaba Malanga ukuthi naye useyaphakamisa ngaleli washo uzozwa nami sengithi futhi woza uthola umuntu wekhasini sawukhona la siyagaya into esihlanganisile nje ukugaya pholo basiza abantu ngeqiniso
abantu balindele usuku olukhulu lapho khona uMapholo bazoyimemezela zonke izizwe athi hlangana mhlathe yazanayo ongaphesheya kangabi ngaphesheya kabe seduzane ilapho khona ube ngihlanganisa ingqungqulu zomhlaba wona amafullbakaza lawo mabili ezolekelela abantu lamadoda anosukela Mapholo ngoba kuna sikhulume mfowethu lento yalamadoda anoshuka awubhesi bangana uyayibona lento le uyayibona lemkhaba le eyempilo kuyiphiza nje mase kuyaphila kodwa sikhulu indawo sineyingane sinabafazi siyaphila futhi asishaya angiphinde lento nayi Pholo umkhaba nje lo uyayizwa lento akuwona akusona isithwalo cha Pholo akusona isithwalo thi mhlawumbe ngithiwa senivuselela seniyavuselela singakwenzela lento elula buka sikumele nje Pholo yabo sikunike lento oyifunayo kuphilile singashona phansi ngoba phela Pholo sikhathele ukukhuluma ngempilo lethi iphotha abantu bengayiboni impilo ayibona ukuthini ibhola singaliteka manje ubuke nje yabona nemawash siyayifaka futhi asinayo inkinga yayo yes anisondele labo dokotela abakhulu nithe konje neshaya siphi style lapha makuthiwa ntshontshile ngithanda siphi style sekutshontshwana semtshontshwana ngiyaqonda ulimi Pholo ngithanda siphi konje style sekutshontshwana anisantshontshi manje nikaniyo Pholo besikwenzayo sikwenza kahle clean style sini lalela Mapholo uyabona njengoba sinomuthi yeah abafazi esinabo uma ngiphumile angeke umfazi angibuza ukuthi ulandela kunamadoda abanjwa ngobhongwane yes acelayo ngisho kuyasitola amadoda manje mama angisazi manje ngenze njani yewena imali uyifakile manini madoda uthe uyakhotha nje manje awukhotha into impilo Pholo uyakhotha ukhothani stick sweet noma mhlambe ice cream lokho khotha kanjalo lokho angimazi phela umfowethu ukhothani kodwa makhotha yena kodwa nje ngiyakhotha kwimpilo Pholo yabona ngisho umama niyabakhotha na lalela ubuzwa nangu ukuthi niyakhotha yabo isikhathi njengamanje ngifuna ukuthi sibuke ukuthi lamadoda avuma ukuthi ayakhotha ngasikhathi kodwa egarantayo emakamereni kuyajatshula iloko nje singabuza lalela lokho ngeke ngize ngikutshele wena kodwa ufuna ukwazi lokho ukuthi ngiyakwenza angeza azongibuza eceleni masethola impendulo yakhona futhi akabe namabele kodwa nje sihlanganiswe intoni isiqulo siyakaya sikhipha umuntu hayi umuthi olandwe Bria hayi umuthi olandwe Bria siyahamba siyahlathini sigqoka ama-avroni siyahlathini nezona ngakhulu nezi Afrika danko